Ghana for G Woody no, Nanya Ghana for G Woody be brace how Ghana for G and G Woody say, Omutina see who send Nado Danko Kufuado say, Onyo Bia sa de wo si kan yomano. Say on no so by be we ye kumye say ye. Say on no mu say what the na adwene na nam no. And a Ghana for who say, any say John Mahama de ye. Yera John Mahama. Enti e wasa wo tia say the fact ne say the ma wo ho be ya akono ne say Nana Kufuado da Ghana for na ye hu say na say wo de no kra ye no ene ma Ghana for hu say ene wo de ne ye minim say enu nti na ama wasesa nyoma bi because wa wani tua say ye mu bi ehya ase kasa kire wo no watie enti ene John Mahama no enye na no John Mahama wan kasa unim obi abe kasa John Mahama wasesa me makabi say John Mahama wa mani awu nyoma bi ho because ye mu bi kan say ye mpese ye behu the old John Mahama no your old John Mahama no na enye John Mahama dada no na nyoma nkoye John Mahama dada no na wo ye incompetent John Mahama dada no na wa magana ye ho kire ye na ye true John Mahama dada no o magana fo bufu ye ba ye ho John Mahama foforo bi aye mu bi ye expect so obeto aso na no me ka kire say ye wura John Mahama me kan kire yen Kofi Sauti se me kasa no me kan kire ye se ene ya metohwe ene o ma disika no time me mpati me kasa asem no kire me me ehu hia me mpet sa de na tie John Mahama wo de betimi aka kire won crofo no don't come and tell us because ye nim de ntie tuti Nana Kufuado enu ntie mire bi me ma asem ye principle emre bi Nana Kufuado guso kasa na John Mahama no me be ka say MPP fo nyai kasa no because ye nim de ntie tuti John Mahama enti me kan che say John Mahama wi asika me kan che say John Mahama ye incompetent me kan sa asem ne wa ha because sa asem me tia na me bofuno me na John Mahama aka say ye nim de ntie to ma wana ye nim say Nana Kufuado adi dwirim ye nim say ne nkrofo ni bi adi o man ni dwirim wasa wo ti wo mu me kan kire because we know enti me ka kire MPP fo ne na no say ye nim de ntie tuti a John Mahama enti me kan tem say John Mahama ye say and a criminal handle that you are supposed to fix it. Donald Trump who the oye. Yera John Mahama. Donald Trump who the oye. Enye kasa o. Oye adwuma. De obetwam. De wabɔ krono, wa me hu. That is the reason why we voted for the new John Mahama. Until we catch na nyobebu wa ye shock saa na ye catch wo MPP for catch say ye wo nyoma bebre wo ho a wo mu beto ye no ma ye shock wo aban o John Mahama no o mu be hwe wo nkratam na wo so adi dwirim ne saa nyoma ni nyina bi na e wo ho nti saa kasa no munyan ka because baby Ghana adru no we don't care whether it's NDC MPP we care say obes fix problem na mayen simple we are not interested we are tired. We are tired. You are branding. And now you are metoshe, omedisika, omewiesika, and the next time we say, we're here. Yeah, the court nebeye. Yera John Mahama. Ye nim dentia tutia MPP mao. Me country. Ye nim dada. Me country. Ubi say. Oh, say what say. Ye hu baby ye wo. Ye nim baby ye wo. Ye nim say MPP a broke egu ho. Ye nim say MPP a broke a chain a ben bia. Ye nim say MPP dream the any katasi bebre. Ye ya ka ho asem wa ha. Enti me sorry no pa. I'm expecting you to take action. Don't come and tell me about the problem because nobody cares about the problem anymore. Ghana ni bia woto abama unim Ghana for na ma over 100 and something seats no ye nim dada enti membe yes a psychological thing no na ya meka say na eninti na ekanti na hwe say ye mu kwan na politicians keka nkasa na samre na bonso obekeka wie no na afei ompeso obeye adwuma eka na one say MPP fo nsem hunu na no mudi no Russia and Ukraine Russia and Ukraine Russia and Ukraine COVID-19 COVID sa enti say ye man kwan a ye John Mahama betrase a obewa be sase abeka ena eka na ya bebragu ho ninti eka na ye betu ye ninti enya mo kana John Mahama obroka gu ho MPP sha se so mu kasa se hunu ne ye ka so mu nyai ka enti memme kan kire Ghana for say MPP aban criminally handled because you also criminally handle the economy. The old John Mahama no when Ghana you
The old John Mahama no ye nim de ntia tutiawo. Enti se wa ba new a we expect you send na akufo do disika ache no. Se kenoforia de disika ache no. Ya mouth say to me no de wo ye no koso aneye. Don't come and tell us about the problem. We are tired. We want you to fix the problem. Nhyira FM 104.5. And we are done. Kofi. Nana, asem no ne kan na waka no.